Iyo. O whetai mo whamalo ki he otua, koe hako e whainga maari. O mau ke hoko atua i hono wahewahe o wholofola ai otua. Pea ko hiki hantona te malanga koe ni pia me he wharelotu koe a Mount Zion, koe First Tongan Assembly of God of Mount Zion i Pittsburgh, California. Pea katawang mo kike ni hanga o tāpaki. Ai tonga kotoa whanongoa wholofola i he koe ni. Pea kai ngata whuki ai koe whaianga lotu eni o ku iai ai kalasi e taha o First Tongan Theological Center ai koe Waa Global University o campus e taha o ku wharere ai ako koe ni. Pea o ku atari e taha mnofo i he whituka ni uofi mai atari e kau ki heako, ke ngā heako mahuinga o whai wharere i he kalasi koe ni pega te nau tau nau whi hoka ke mai nau credential ki he ngau whawhai kau o the ordination ko license to preach. Pea mataha peu whi whakaloloto e ne ilo ki he wholofola e tua o at whawhe e whetutaki mai ki he whikaono ni manoa tolu ni matolu, ono nima wha ke pau ke whi kau ki heako. Pake ngatai ke ahi mai ki he website ko ia Global Vision 1 o ko i he website ko ni ko www.globalvision1 whitutaki awai na information ia ka kau ki he ako. Ke he hoa ko ni tu whenga maari ke whawahe pe me he wholofola ai o tua. I he tohi ko ia Matthew wahe hono o versi ko ia hono tolu e whamamafa mea i ha wahe i he whiawhi ko ni ai wholofola ko ia ai o tua pe o pehe he wholofola Matthew wahe ono o versi ko ia no tongo fulu ma tolu. Ka mō fōfua kumi ai pureanga o tua mo ne mā oni pe e whakalahi aki ai ngahi me ani ko toa pe kia te mō tolu. Ki versi ko no tolu taha o pehe ai sisu i wholofola. Ko ia oa nā mō tokanga o pehe koe hā te Talakai, pe koe hā te tau inu, pe te tau kofu aki ai hā. He o kumi e sentaire ki he ngahi me ani ko toa pe, he o ilo he o mō tamai i he langi o ku mō masiva i he ngahi me ani ko toa pe. Ka mō fōfua kumi ai pureanga oi o tua mo ene mā oni, pe e whakalahi aki ai ngahi me ani ko toa pe kia te rimu tolu. I he wholofola koe ni koe hawa kau apostolo, kau a ko ngā, kau mui kasi supa na nauhanga o hawe e whehui koe ni ki he eki, pia mui nau kōreang he eki, nau whi mau ai wala, nau whi mau ai whare, nau whi mau ai mea kai. Koe ngā whi mau ia ku ho priority kia te tau tolu i he ngahi aha koe ni. Koe tau alo ngā ue, ke mau ai whakai e whamiri, ke totongi, ai whare ke tau nofai, ai vai ke tau inu, ai mea tokoni ke tau mak mo ui me ai, pake ngata ai koe kofu, ke tau hanga o ai. Pea ulai ne ia o hanghange koe priority ia ki tau tolu, ka ia wholofola koe ni, o kutalange si sue ulua ki, ai mea totonu koe fuafua ke nau fuafua kumi koe ki ai pe koe priority. Talange si sue, o kou ilo e au. O tokanga ki ai a sentaire, pe pehe ke kakai ko ia koe ke nau tui ke he eki, o nau tokanga ki he wala, pe moe kofu, pe moe whare, pe ke ngatai ko hanga o ilo he muta mai ha mo fie mao. Ka ke mo fofua kumi ke pureanga oi o tua, mo ne maa oni, pe tēnei tokanga whakai mai a ngahi mea ni ko toa pe. Koe whenui koe ni pe koe talanoa, ka wako ngāwhi, ka wako mo ngahi mea whamateri, hanganei koe ngahi mea ia koe priority, pe koe mea mua ia i he mo ui. Kana hanga susua talanga te kinau tolu, ai mea mua koe ki he mo ui, koe mo tolu ke mo fuafua kumi ke pureanga koe ia oi o tua. Aia koe nau fuafua kumi pe sisu kumi kai sentaire mo kinau tolu ko toa pe, ka hano ki mo tolu ke mo fuafua kumi ki he pureanga oi o tua, ulua ki ia pe kohono wa pe mo ene maa oni, pe te utokihanga tāna kia te mo tolu, ai ngahi mea ko toa pe koe ni. Aia tau sio ki ai i he wholofola koe ne ai ko sisu karai sio kune hanga o talamai ka te tau tolu ai mea mua, tarang sisu seek ye first.
Kono nga ke fofua kumi, mea ura koe ke whai ke fofua kumi ke pure anga o tua, pia mo ene ma o ni, pia te tana kia te motoro ai wala, ai ko fumu ngai mea koe au mo fie mau. Ai ko ngai mea koe na fie mau e ka wako nga, o kia sisu ko priority ko pure anga o tua. Pia koe ako mahu inga tu whaha o ki ai ako koe ai pure anga o tua. Ko tahonga po o iloi ai pure anga, koe hapa pure anga o tua, malama lewa ke tauhanga o sia concept ko ia koe ai uhinga ko ia sisu ke mofofua kumi ke pureanga o tua time for new tau lau he folofola ko ni pe ko folofola tau anga maheni moia pe tau hiwa aki pe tau testimony pe tau whakamatala pe tau vesi lau loto aki ka ke mofofua kumi ke pureanga o tua mo ne ma o ni pe hili ko ate hanga to tana ke te motor ko pureanga o tua ko uhinga ko ia ele sisu ke tau kumi pe tau lotu pe tau kumi ki he vani ko pureanga ia o tua yet to come pe te ki hoko mai a he vani ka pe o tau uhinga fola o tua ke tau lotu pe tau fe mau hanga o tau lotu pe tau nofo pe tau lotu pe tau kumi ke pureanga o tua whatonga ia me context ko ia fola e ki o koe ke uhinga e ki ai o pe he fola ko ia o tua ko kingdom of God ko God's way of doing things pe ko no anga he o tua whakalere ko ia ahono pure anga. Pe o whakalere fe ai anga ko ia, whakalere he o tua pure anga o tua. Ai o talamtanga sisu, mo fofua kumi ki he pure anga ko ia o tua. Pe wanga fe ene operate. Iho mo mau ia, dene tokanga lewa ia tānaki mai ka te motoru, ai ngahi mea ko ni. Ai o whika ua ki ai, pe kumi ki ene maa o ni. Seek his righteousness. Kau mea o tau lawe kia i he pompongo ko ni, i he fiafi ko ni ko i whamama whai ka te tau toru, ai konga, ai ulua ki ko pure anga o tua, pia ko konga hono wa ko maa oni ko ia ai o tua. E ko mea ia e whai kia e kumi mua, pia tok tānaki mai ai wala mo ngai mea katoa ko ia kia te tau toru. Ai ko pure anga ko ia o tua, ko anga he o tua whakalere ko ia hono pure anga. I mua anga i ngai vesi ko ia o lawe sisu ne pehe o ni hanga ko ina o tolo ka muka lotu pa mo pehe o mau tamai pehe wani ke a wawa ke konga tau pehe ke hoko mai ho pure tai kingdom come ke hoko mai ho pure anga ki mamani hange ko ia i he wani ai ka lotu ne a ko ia ke sisu ka wako nga ke hoko mai whahinga way of doing things pe koe system ko operate ko he vani ke hoko mai whakalere aki a mamani. He koe e whaunga whakalere ia world system pe moe word system pe koe biblical system pe o whakalere aki pureanga. Ko ia, o hange koe pureanga to pe koe hona ngahi rule pa mono ngahi lao lere aki. Hange koe ni ko Amerikani tau whakauri ki tau toru tau lere he kauhara tau matau. Ko lawa koe ki tonga, o whakalere kehe a tonga ia. He kai tigelele koe he kauhala tō matau, tigelele koe kauhala tō he mā. Ai au pehe, ka koe whemā koe o tua kere kumi pe o whewhe, a hanga honu whakalere koe ia pureanga o tua i hewani, pia e ngā ue ia. Te uki lawe pe kia konga taha, koe konga koe whakalere koe o tua, pureanga koe o tua, o whakalere i he laa ui koe seed time o harvest. Fua kumi ke pureanga o tua, how he operate. Ai a ka whonga koe ngā ue koe o tua i hono pureanga, ko whatever you sow, ko seed time or harvest, ko mea ko tope te ke tutu i, ko mea ia te ke utu. Nothing is happened by accident. Ko kia ha mea ia hoko whakape. O wale pe ko hoko mai, ko kia ha mea ko e lucky tau lau kia, oh I'm lucky, ka tau blessed. Kono ngā ko tau wanga understand the kingdom of God. Pe ko pureanga ko ia o tua. Pe fola e o tua i kamata angana initiate he o tua a system kon ko pureanga o tua ko fonga nga oe na hanga he o tua fe ma o nga foga mo nga ofe fine ko ne nga ona ne hanga fai na hanga toho no alo tof pe taha ko ne nga ona ne fai na hanga fuakia pe na hanga soia ko pula ki hanga toia ko no nga na fe ma o nga ofe fine pe mo family o tokolahi ko nga ona o tua na ne fai na hanga fuaki no alo pe taha ko ha harvest ko ma o tua ha ko ni o marama ke ta sio ke ko lau miliona po lau biliona ai ka kai una mo o ke ki o ke kawai pa o kawai pe mo ko ha no inga ko nga ona fai o tua na ne operate the kingdom of God na ne hanga faki hono aro beta ha pa to sio ke family o tua ko family to la e to kau ke hono sino
Ko ngau e tua na hanga kamata. Na ne hanga fuaki, ta ko mea ko ia na hanga lewa utu ben hanga tu hanga lewa utu. Ai ko pure anga ia o tua. Pa ko word ko ia tama he tohi ko ia sene si va he valu. Pa ko ves ko ia hono wo wahiri ko ia lo maki na talange o tua ki anoa. Ia lo tonga ko ia tu ko ia mamani ko e fai tau mawhana he ke osia ko momoko he ke osia. Pa talange lewa o tua pa mo seed time mo harvest he ke osia. Lo tonga tu ko mamani he ke osia. Ai ko fonga ia o tua he polo kalama fe ma o ia ke fralele ai ko kingdom of God pe ulahi ngahi lea sisu I lea ya sisu e fa maria to fa ngahi yako ki ai ma winga ko ia kingdom of God pe ko purana ko ia o tua ko ni pe fe kauna malanga ke sisu e tami he ma e to ia ma tiu wa he ono fa na talanga e sisu ki ni ka ko nga ke mo malanga aki kua ofi ke mo whakatomala he kua ofi ai pure anga oi o tua. He taimi la he tau, o tau mo ui pe tau malangai ai pure anga ko ia ai ngahi message ko ia sisu. Kau peke tau hanga o malangai pe te tau hanga o understand mo mahi noi ai message ko na malangai e sisu. Taranga sisu e taha, this message e vahe ono wha, taranga sisu koe ongo lelei. This good news. Ai ko no ina ka sisu he ulahi ngahi good news ke. Ai ko ha good news pe ko ha ngo lele ko na talanga sisu. This one pe ko message ko to ke mo malangai. Ai ni pe ta ko ha ai fikau ko ya talanga sisu. Ke mo fato mala he wofi ai pure anga o tua. Pe hoko ta sisu ne ngai tano fata ta ngai gospeli. O ta tau pure anga o tua ne ha fata ta ki ha. Ta tau pure anga o tua mo to ta na lo tu pe to kele ke ngai ai tenga ki ngai kele ke. He sisu ta tau pure anga o tua mo to ta na ne hanga o tufa le ngai nga o ke kau ngau. Pe e sisu ta tau pure anga o tua mo kupenga na eri ke tai pe fusia ko pikia ke. Pe por fola tua ta tau pure anga o tua pe moe tau po e toko hongo fulu. Ka toa ia ulave sisu ne hanga tala noa pa mne hanga malanga aki ai pure anga ko ia o tua. Pe pea ko e ki ene fua malanga ko ia sisu na talange sisu. Ke mo fua kumi ke pure anga ko ia o tua. Ko pure anga o tua fe ma ke malanga ia ki ngata anga mamani. Pea e toki hoko mai ai ngata anga. Mene ka inga o taulawe ke ai ka koe hako ia o ke ai ako maha uinga ko ia ke tau sio ke ai ko mea o tau pena e malanga ke sisu ai au tau fail tau tore te mina ke tau malanga ai mea pena e malanga e sisu koe ha koe kingdom of God koe God's way of doing things o tau malanga e ki tau tolu ai kolosi pa koe mooni pe tau malanga ke whakatomala e ka pate tau sio ke folofola ne e malanga e sisu ia ai ngahi mea ko tau malanga e ahoni tau whima ke tau hanga o understand tau mea nei malanga e sisu ia ko kingdom of God talanga sisu ne fufua malanga ke mo whakatomala he kuofi ai ha ko ke ofi ka kuofi e puri anga ko ia o tua pe e ho e pa mo kainga te tau lawe kei i he pompom he fiafi ko ni feitu o kuke ai ke tau lawe fika o aki pe mo pe mo e konga ko no wa pe sisu mo fofua kumi ke pure anga o tua pe mo ne ma oni pe go righteousness ko ia ai o tua ko ma oni ko ia o tua o tamai fofua kumi ke funga nga o tua pure anga o tua kingdom of God pe hono wa pe kumi ke ma oni ko ia ai o tua righteousness and his righteousness pe hiri ko ia pe tene to kanga fuaki mai o tanaki mai anga himiani ko to pe ko ma oni ko ia o tua e ho e mo kai o ma inga pe pe ko righteousness te tau lawe ki ai tamini te tau ma pure anga o tua priority ko te tau ma oni ko ia ai o tua ko righteousness ko ia ai o tua e fola o tau neu tau tolu ko ma oni tau tolu ia kalais ai ko ma oni ko ia tua pe sisu fo kumi ko pure anga pe mo ene ma oni mo ene ma oni ka e tua he kono winga he o kuni hanga mai ka te tau to fa kau ko ni tau komi ke ma oni ko ia e tua he ulahi ngai ma oni
Wai maoni a tangata, wai maoni a falesi, wai ngai maoni a au pia moau. Kai talamai e sisu, tu kanto maoni ko ya komi ke maoni. E ngau pe maoni righteousness. Ai ko maoni ko ai otua ko the right standing pia mo otua. Tami ni pe kakai ni hia o ko ya ta maoni. Ko otua pe maoni tu ko fi maoni. Ia na ke ta ya maoni until Jesus come o ke ha pe kia ko ya sisu pe be for na ne pe kia ai ko sisu kalasi pero ni hanga declare ko maoni ko pe maoni ai otua ia kalais ai ko kai ke ia ko ia kalasi o ko ke e lau ta maoni ia for ko ia ai otua ulave a sisu o fe ma ke tau sio ki ai kapate tau wakai kai o pehe sisu e tohi ko ia a Matthew. O pehe sisu kapau kai ke wahani makapau kai ke laka hake a o mo maoni i he maoni ko ia a falesi. Hei kai te mo marawa ke mo hu ke pureanga ko ia o e langi. E ko tāka te mo toka poe kai lahi hake ho mo maoni e maoni e kau tangata tohi mo falesi. E kai au pito te mo hu ke pureanga o langi. Mati wa ni ma vesi hono ua noa. Se ko maoni e ulawe kia sisu. Ka pau ke laka hake tau maoni e maoni e falesi. Ai te tau sio ke ko maoni ko tau right standing ko mo o tua ia kalais. Tau mao ko ia e ko sisu kalaisi pa tau tali ne pekia pa tau whakahonga. In him we have right standing with him. Ia te aiapa maone ni piko righteousness ko te tonu hatowa ko te hau o tu I he pa o ta pe mo o tua pe lau leo ki tau tolu ko righteousness hange ko whakatatama hino ko tawa ko taimi ko ke alu atuai ko I ho mea lere puro kula ko mama o ku ke tu kono ngā koe lao ia ku whemau ke tu ai ko taimi ko ke tu ai o ku ke righteousness ai o ku ke right standing ku ngā ta mai lao ki ai pa ku ke agree ki ai ko taimi ko te karato e ko pia ke lere pe ko ia o ku ke unrighteous pe ku ke hanga mau I lewa ai lao pe to pe whakakau ko ia o ku ne hanga o mai ki a te tau tolu a right standing ko ia pe mo o tua ai ko maoni o whemau ko e o tua ai ko no ngā fofua kumi ke pureanga o tua pe ke mo oi maoni ko ai o tua Talamai te tau lawe ki ai o hanga o mai ai mo oni ko ni ma winga ke tau ke tau sio ki ai te tau hanga o sio lewa ko ha ga maoni ko ia ai o tua o ku ne lawe mai pe he e sisu e va ni ma ve sua no to ka Matthew ka pau e kai ke la ka hati ho mo maoni e maoni e ka farisi pe mo ka tangata to I ke malawe mo hu ke pureanga o tua ko ha ga maoni ai ka farisi ko ha ga maoni ai kau tangata tohi I tau sio ko ki ai ten hanga o mai ka te tau tolu ai mahino ai uhinga ko ia sisu ke maoni ko ia ai o tua pe he folofola ke te tau tolu he Matthew wa he hono ua tolu proves ko ia hono ua tolu e malai ak mo tolu ko ka tangata tohi mo falesi ko maru aloi ko ui o mo tuku hau I he mini mo ane to mo kumi no ka o mo tai tokanga ke ngai mea mama fa ai fono ko e fai to tonu mo e loto ofa mo e tui na to tonu ho mo fai e ni ka o na ri aki ena bebe sua fa ko ka taki mo akui o mo heu ai lango ka follow ai kameri ai ko maoni ne ka falesi pe tanga sisu ma ai mo tolo ka tangata to mo ka falesi ko ka malu aloi pe sisu tala no e folofola ka te tau tolo ko ne rea mamafa sisu ke ka kai ko ni ka falesi mo pe mo ka tangata to I fa wa mo na fa nga maoni pe sisu o mo toka ke fanki me ai ki mo toka ke fanki me ai ki ke mo taifi he kumi no fanki me mingi me ai ko to pe lao o mo fenga ki ai ka mo ri aki me mamafa mo me la mo me ko aonga ai ko ngai me ko aonga ko e pehe sisu ai ki ngahi mea mawaka o mo tai tokanga ki ngahi mea mamafa o e fono ulo aki ko fai totonu mo loto ofa mo tui na totonu mo fai e ni kai oa nari aki ena pehe sisu mo wanga hewe lango kai folo ka meri
e tai ngai ka whaare si e tunga ngai ka siu tam ni wha o marau ke na hanga heo whanki lang o tu e nau mea kai pe o nau inu po nau heo na toko ma ako whanki mea i gigi ko ia ka nau follow na tolu ia e ka meri ngai mea koe mama wha toto nu na hanga na tolu ia li aki ai ako maoni oni ko ia ka whaare si ko nau ngau e koe ki he lao pa bo whau ko nau whai e ngau ko ka kai lotu e ko ka kai lotu e ni nau au mau pe ke lotu ko tau fi hai ni nau kau ke lotu mui e lao mingi mea ko tope o fono mo se nau hanga o mai pe na hanga mai e salvation ko mo ui ko e ai tanga tau na hanga malanga ku pau ke whai e ngau e whata tau ke fono pe hili ko ia pe te ke toki mauleva salvation ko mo ui ka tau whawhetai ke o tua ko tau maa o ni o hoko mai e ko si su kalaisi mai toi e ke so vai wang tala mai i kai he tau ngahi ngā ua te ria na pole he tangata ka koe ofa matata koe keresi ko ia ai e ki pa ko ia tau save ai ka te kaua ngā ua ai whono ngā ua ko ia ai lao pa ko ngā ua e ko lea koe si su ta ko mea mo ni e ta ko maa o ni ai o tua o tokanga ko ki ai o kuri aki he kau wharesi o tau kau ke ngai mea ka toa ko ia ka tau ngo whakatoa ngā ia ko maa ni ahai o tau whai maa ni ahai o tau hanga whai o ilonga ia rea ko na sisu ko ka tangata tohi ko kau kui ko kau maa lua loi tau ngo whakatoa ngā ia ko sisu karasina ngai lea mamafa strong word kia ka kai whe kia ka kai lotu he kai teke maa ua e ko sisu karasi e wholofola o kune a kiu pa kune hanga rebuke hasina hata hanga hapa ko lai tāti ke lau e mātiu vai wa tolu, ngai toi ko ia luke, pe ke toi maa ke, ai lea mamafa si su, sio kene lea koe ni koe kau maa lua loi, kau taki koe, mo heu e lango kai wholofua ka meri. Ai au toko lai ka kai, ulai pe nau maa o ni he ngai ahon. Hange ko lea ka si su, koe whae ngā ue, pe whae e whono, pe a ku kau ki ai ko mingi mea e la, pe a ku hoko e whae mea koe ni ku, ia e tunga e ku nau sio lau, tai me tāne haa si su, e tāne kau whare si, eiki ko haa mea ku ke talamai whono o ku ke kaitai whanawhano e mo kawako. Talanga si su, koe mea koe haa koe mei tua koe kene uri e tangata, koe mea koe alatu koe mei loto. Ange koe wheau aki, koe loto kowi, ngahi mea katua kone whakalau e sisu, koe kune uri koe tangata, ka buke sio, koe pēr sisu, o kumohanga o fufulu e tu ai pu o maa kaiha, hoko a loto ia, koe kino ha. E tāne ngai lea vai koe wa tolu ne ha rebuke kau whaare sino tāne, kumo tolu koe, hange ha whanua loto hina, vali hina tua ka ko loto koe, hui pia moe, kino ha ke. Ai au tokanga mai e ko si sukalai si ia, ko e whahinga maonioni e kau whare si. Tokanga mai e ki ke mea lalahi, mo maonioni ko e ki is by the heart. Ko e loto tanga si su mouri aki a maonioni ko ia, ai mea ko tokanga tu ki ai, mouri aki ai touch, ai whamau, mouri aki ai ofa, mouri aki ai anga lele, ai faithful, ai anga tonu. Ko ngai mea ngā toko ia, ko e maonioni ia ai otua. Le talanga lewa sisu ki ai, ka pāne ke mohanga o whakalaka atu ki ai, ka pāne ngata pēha mo maonioni, i e mea koe o mo whai, maonioni koe aku mo tolu, i ngahi, ngā ue koe ia koe o mo whai, hei kai ke marawa mo huu ke pureanga koe ia, oi o tua. Aia koe maonioni, puko righteousness koe aki tau tolu, ia kalais, talamai e sisu i hene rea koe ni, fua kumi ke maonioni koe ia ai o tua, pēha mo ene, pea pureanga tua pa moe ne maonioni. Aia ko righteousness, koe maonioni koe a tua, o whia mao ke te tau tolu koe priority ia he tau moui, ina ota ke te tau tolu ke hanga a tua, o bless ke hanga tapo ki a tau tolu, i ngahi ngāue koe ia, aia koe moui maonioni koe ia, aia o tua aia o tau pehe ai tuke whia maonioni, ulahe ke lesi aia o tua, o gaya to unga fe mau ke tau hao o tu ai ki righteousness ko mau on ko to pa pere sisu yo mo mau ya kumi ke mau ni pe te mo hanga rewa e to hanga rewa ta na ke te mo tolu anga me ko ia o mo fe mau sai hen te tau lave e to ko ia iskeri ki e fenga ki fikawa pe mo mau ni pe a hele pe te tau sio ke e ho mo kanga ke mau ina ko ia o mo ui mau ni pe koe right standing pe moe o tua. I hena pure anga pe mo right standing ai o tua. Aia koe maonioni lewa ai o tua ulawi he tohi koe niu talamai wholawhalaga te tau tolu. Aina li aki he kau whae si. Koe nau maonioni nau tukanga mea tua. Ke tanga si su, ka mori ake mea koe ai koe o wha. Koe mea ko tope about the heart.
ane afiang na mau lele I he kalasi ko ni whikapa mono how to interpret a law koe o whakawa motu a. Pea o mahino mai ei kia te mau tolu I he komana lahi tolu o la koe whakawa motu a. Pea wako nahi lao aia ko komana lahi e ua ko civil mo ceremonial law na ngata pe ia I he whanau koe Israeli e whakawa motu a. Ko moral law pe o kurere mai aia ko whikau e on furu koe na anga tuaka Moses se. Pea koe ongo la koe na uhinga pe lao ia po ia ke whakamamahei ai kakai mai o tua. Kawa e tapu ke nau kai puaka. Hane utau e whakawa mo tua. Kono winga na whakangata taumua koe o tua mo purpose ke hanga o whakamamahei whanau Israeli me whainga toonga whakapeken whaka aitoli ko ia mo ui tautamapua ai kaukena ni ke nau kehe. He ko taimi koe nau kai e koe puaka, koe konga ia nau worship ke o tua aitori. Pe tango e o tua ke whanau Israeli, he kai ke mou kai e puaka, kono winga ko mou kai o ke tau mou worship. Pe a uia a ngata aia ko ngai temporary loa ko ia, ko siwo loa pe moe ceremonial law, ko winga pe o tua I whakao mo tua, pe ngata ia. Ka talamai e whorofula ia ka te tautolu, I he toi ko ia urakti mo te waifa, Talanga Paulo e Timote he kuonga whao si e hake mai ngā hiako naki hala ke ke. Ngā hiako naki ai te wolopa mui ke kai ke. Ai ko ngā hiako naki koe niu tau whike nau mai, tau whike nau kai e ngā mea kai. Ai ko ngā hi kuonga whao si au hoko mai, kuna u whoki nau toru ke hake. Kouti pe me whorofura, tapu ke kai e mea kai koe pa pehe vesi ko ia, ko mea koe whakaatahe o tua kuni hanga whakaatahe ke te tau tolu, ke maa ke hao ai mea ko tua pe me o tua. Ai au nau hanga kouti pa me whokawa mo tua. Wei ka kai mahalo te mini kei tapu e pe kai tua kai. Kono winga koe loa koe e whokawa mo tua. Ka koe nau ilo ko hinga lao ia ko ia ke whakamawahe e ka kai ko ia. Ai o tua maana pe koe whakawahe mai ki nau tolu, ke nau right standing pe koe righteousness pe moi o tua. So ke mawinga ko ia o tua na hanga whawai, pe moi ngahi lao koe na hanga Moses se kau whakangata ngata pe. Ngata pe ia ia I kono winga, he koe ke te honghoko, koe moral law pe o kamata o lele whakawa mo tua, o lele mai pe wa mai, ki whakau o koe lao pe o tahontahu ia ngā whikawa Moses se, o whaki o tua katoa holoto pa mo whakapapa ko tamai mo whae o ana ke kai hako ngai lao katoa ko ia whakau mo tua ko moral law o tau kei lere ai pe I aho koe ni. I ai mahuinga te tau tolo ngā he o tua ala ao kono inga ke whakamawa he I aho no kakai mo whakau mo tua. O tau tui kai aho koe ni, koe ke hanga e o tua ke tau tauhi ala ao kau ne whema ka te tau tolo ke tau ngawe ake au tau roto ke tau hanga separate e tau mo ui koe righteousness ko me o tua I he loto. Ai ofa pe mo faithful mo ngahi mea katoa ko ia ko righteousness ia. Ai o tua. E tono ia iskeli wa tafa, e tau pilawe pe kia to pe tau minite nima, nai pe fitu o pe he wholofola ke te tau tolu, iskeli wa tafa, ves taha tolu, poko ves koe hano tafa o pe. Whoha tangata, o kanga hala I whonua kia te au I he nau whai kovi. Lahi te utoki ma whaua tua I hong nima, pea e mau ai whalala anga o ma o ku iai pe te tuku ia ke hongea pe mo tuhi me ia tangata mo man vestafa kane ia ka tangata ni to tolu ano mo taniela mo siope o pe he showa ko o tua e faka mo o yo na ula mali e pe o na tolu I e nau ma oni pe o tua ke fana ko na seri te hanga ka pa te hanga au ha kolo au e whanua ke ngai man whikai pe ha whanga tunga te hanga whakau haki pa bele vai o tua he kagi ata te hanga whakaofi ai whanua taim te hanga whakau ha kane pehe ia ka paua ia to tolu koe ni I whakau koe whai ano mo taniela mo siope te nau hao pe ki nau tolu pa pehe o tua koe kono ngā ko nau ngā o lele koe kono ngā o ko favor ki nau tolu ka kono ngā they are right standing with me ka kono whakarea taha koe ngā te nau hao pe koe nau ma oni ai mo ui koe o whemau he o tua ke tau kumi ki ai ai ma oni tene hanga whakahao whiki tau tolu I he aho koe o whaingata Tanga he o tua, e tō koe ho hau e tua o honge pe koe whakau hau pe koe tāmate, tanga he o tua, keke hatahe to hao, pa keke te hatahe teni hanga whakahau whia taha, kaka pau e tō tōru koe ni teke hao koe, koe ngā pe ko mā oni.
a Daniela o kia iba mono ai pe ka pa ia mo siope te na ha pe I na ma on your right standing ho en mo kai ko me ma ho ni tau sio kia I ta no ko ia I follow Africa mo Daniela I ma on ni ko ia Daniela na ha ai Daniela pe me heli ko ana ko e fonga lai ne to doni e follow to doni ko ia he tu I ke o te lot wa ta kia tua I fa we ka kai ta mi ko ni na ma lungai a to tango Daniela I Babylon hoko mai to tango e o Talakai ni fai tu ko ni ono ate kautaki kau sheriff kau taki moa kau toke ta kau maulunga kau ko wana I fonua na ono to tango ke tui o kuke I lo ko fa wa lao kono nga o te fa lotu ki o tua ke pe hanga mai to tango ni fa wa lao kono nga na ilo Daniela o lotu ki o tua o taimi kana whanonga Daniela o whakamone tu I ke lao ko ni pena hoko koe lao taimi ana puno wa Daniela hanga hanga me parse o Sarema pa pe fulana ne lotu tu tol taimi kana na wa te kakai ko ni na osilo pe o ma Daniela lotu na hale wa report ke tu I pa tu ni le va tu I ka ke la va tu I ke ne foki pe me ne lao ko na whamone